জৱান ভোটদান কৰা গৈছে এইটো আমাৰ ৰেষ্টিউশ্যনে ভালকৈ দি থকা কৰিব পাৰিম মই এইটোৱে কওঁ যে আমাৰ এইটো এটা কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ এটা হৈছে যাতে উদ্দেশ্য এইটোৱে যাতে সকলোৱে নিৰ্ভয়ে ভোটদান কৰিব পাৰে আনৰ মাজত এটা ইলেকশ্যনৰ প্ৰতি এটা সজাগতাও আহে আৰু তেওঁলোকে যাতে 9 তাৰিখে ভোটিঙৰ দিনাখন যাতে সকলোৱে নিৰ্ভয়ে ওলাই আহি ভোট দিব পাৰে सर जो इलेक्शन रिगार्डिंग इलेक्शन को लेकर इस बार जो निरापत्ता का तरफ से तो कितना रिपोर्ट किया गया जवान देखिए इलेक्शन का जब हम प्लानिंग करते हैं तो एक असेसमेंट करते हैं कौन कौन से सिनेरियो में क्या प्रोसेस है तो एक असेसमेंट बहुत पहले से जो हमारा असेसमेंट था उसके हिसाब से ECI ने हमको सफिशिएंट फोर्सेस दिया वी हैव लॉट ऑफ फोर्सेस विद अस हर एक सिनेरियो को प्लान करते हुए सो दैट लोगों को किसी भी तरह का कोई डर का माहौल ना हो और हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। आपका सर्वे के मुताबिक इस बार इलेक्शन में जो वोटिंग सेंटर जो है कितना सेंसिटिव जोन होगा हो सकता है बोलिए आपका जो सर्वे रिपोर्ट है देखिए ऐसा है ये बोलना सही नहीं है कि कितना सेंसिटिव है कितना सेंसिटिव है किसी भी स्टेटस के हिसाब से जहाँ जो सिक्योरिटी मिलना है वो सिक्योरिटी वी हैव रिसीव्ड एंड अकॉर्डिंगली वी हैव डिप्लॉयड एंड वी विल इंश्योर कि यहाँ ऐसा कहीं सिचुएशन आने का जरूरत ही ना তৰফৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা পুলিচ প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আজি এটা ৰুট মাৰ্চ এটা অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে উদ্দেশ্য এইটোৱে যে এটা কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ হিচাপে লোৱা গৈছে পৰৱৰ্তী আগন্তুক যিটো ইলেকশ্যন আহি আছে আমাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে তাতে যাতে সকলোৱে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ভোটিঙৰ কাৰণে সকলো আগবাঢ়ি আহে সকলোৱে যাতে নিৰ্ভয়ে আহি পেলাই ভোটদান কৰিব পাৰে এই উদ্দেশ্যৰে আমাৰ এই আজিৰ এই ৰুট মাৰ্চটো আয়োজন কৰা হৈছিল স্যাৰ ৰুট মাৰ্চটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ হেৰি কৰিছে হয় আমাৰ কাছা ষ্টেডিয়ামৰ ফালৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে DC অফিচলৈকে আমি কৰিছিলোঁ আজি আমাৰ টাউনৰ মাৰ্কেটৰ মাজেদি অহা গৈছে যাতে সকলোৱে এই ৰুট মাৰ্চটো পৰিলক্ষিত কৰিব পাৰে আমাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত এইটো আয়োজন কৰা হৈছিলে